Yeah. Baba tadi lewe hari. Ni juga ada mungkin maki tetadu ngana tota ngedete. Niki we konda zaita ko dete niki. Mudu betul nyari kat mawala di zogu na jam mata bosio. Nede kato do dana ko yana gona dura ti dela. Niki wajiri. Kena bagala na bagala kira tuma. Gudago tadi. Iraji gwe. Mudu to nyari ge. Na dukali wana nyari gitu do kopi go abagili wana. Man, nona modu na modu monene. Banyara ka bagi den nanu wala gide. Kudukira jadi nona sawa ati den netu wala die oko gunugo. Boko eta. Aya, badi de neao. Eta go top presenter koi mogoelu. Aya, diam wana. O uta kabera kire RFM radio. Koda de muru tauni. Eta farga eta go kumara tatano na bagi dia koi mogoelu jadi. Ekidia bokina nona sanogina. Toki moko goira todo. Gaitu nyakete maudu mafata na mama gagania motori reine wake. Haya nyari agana watu kile muhutia. Mbotiga tuire. Aya arakinya miaka igana. Miaka ni demwana tigimena onaita tu kwa miaka igana dadi. Je dakwira. Dadi bano kinyatia miaka 25. Oka gaibito nyari urume zogu. We no rodi yogo 25 ni kuga ate. Tabawjire badi yako imugweru ne ari. Itatia mali 24 junino yoketa tadera. We ni rona toge koro badi dine yo. De tau. Lego we gutwa kurio ri. Ona tondu wakiuga tokira akarite ri. Nidi akarite ni jako fact nanga kwe ora wa mata di tondu. Ni wega mudo konitanen no nani. Odikane ogu koi mogwelo daito amali kanete. We nyari no abiroti gele mi. Abetigere mi fiyo. Lego ige kuria ugenda kwira koi mugwero atia. Atule miaka mige. Akadimu ni gai. Miaka ke ya batere takanale akona jiarwa siasiana siake jiarwa ikaega ohoro. Wamenye ko maudu maya. Ne gai odutete. Ne wega. Thank you muno. Happy birthday top presenter Koi Mugwero. Yeah. Yeah.